Assalamu alaikum, hürmetli kanalımыздың ағзалары. Bir үйден ері зайыпы апамыз һәм ағамыз бар екен. Халқымызға деген тілеклеріңіз? Халқымызға деген тілеклерім аманлық болсын, қош болсын, халқымыз тыныш болсын, парақатшылық болсын. Хан істеп жатқан ниеттеріміздің бәрі Алла қабыл болсын зияратlarımız. Апа. Assalamu alaikum, hürmetli elim halkım, konuşmalarım, perzentlerim. Mineke bizler 5-6 günden beri Xudayga şükür birinci Medine'ye barıp düştük. Medine'den Mekke'ye geldik. Mine barlık Allah Teala'nın ilerini ediyor. Amelge asır batırmış kolumuzdan kelgençe. Xudayım sizlerge de tilerim, sizlerge de jetkerge ballarım, kızlarım baxtlı bolay soranıp ne yapam bizler suretke alıp batır. Xudayım değil sağlık dileymen şаңырağımızda amallık bolup, aman sağ amallıkta kuşağa açıp görüşeyip, niyetlerimizde Allah Teala dergahında kabul etkeyi Allah'can. Amin. Amin. Rahmet Ал ушуну менен сиздин ұл перзенттериңиздин, кыз перзенттериңиздин ушу неси еді, илтимас эткен экен, экөөүн тек ютубта көрсөтүп кетипсиз, сүйлөтүп бериң деп. Ал орулладым деп ойлайман. Рахмет силерге.